muntu wanka kupfukama munsi ngo upfukame watura ibyaha byawe umusaraba ukubera ibendera ukubera intsinzi sinzi ikindi kintu wo burindiri no kuvuga umusaraba amategeko yawo urafise amategeko ambe waciriwe urubanza rwo kumanikwa ku musaraba baragikora ari igiti kandi bakora mu biti biremereye cyane baragikora ari igiti bakagiteranya n'imisumari hama amategeko yawo ngenderwako wategerezwa kuwiremeka wenyine bagiye kubana uradufatira n'abaruzi uradufatira n'abashuzi umusaraba icete cya mbere cyandikiwe ishengero ry'Ikorinto dusoma mu gice cya mbere nyene tuhasoma umurongo umwe igice cya mbere tuhasoma umurongo umwe dusoma igice cya mbere umurongo wa 18 abafise bibiliya nini inomero y'urupapuro ni 186 kundanzi y'ijambo havuga ngo ubushobozi bw'umusaraba mwahabonye gayewe kuko ijambo ry'umusaraba kubahona ari ubupfu ariko kuri twebwe abakizwa n'ubushobozi bw'Imana Yesu ahabwa icubahiro ijambo ry'umusaraba muririnzi ngo inzira y'umusaraba nizo dushikanaye mwicu ubushobozi bw'umusaraba kubahona n'ubupfu ariko kuri twebwe abakizwa n'ubushobozi bw'Imana nukuvuga nagira ndababwira twebwe kuba turiho n'uyu munsi tuvuga ati Yesu ahabwa icubahiro ni kubera ikigaye umusaraba twebwe abanyamahanga twebwe abantu ataco twari twiteze uyu munsi turiho kubw'iki kubw'umusaraba kubahona n'ubupfu kubakizwa n'ubushobozi bw'Imana urumva rero uyu musaraba muntu wanka kupfukama munsi ngo upfukame watura ibyaha byawe umusaraba ukubera ibendera ukubera intsinzi sinzi ikindi kintu wo burindiri kuri twebwe abanyamahanga twebwe sinzi ikindi kintu wo burindiri Imana ishimwe cyane nagira mvuge amategeko y'umusaraba no kuvuga umusaraba amategeko yawo urafise amategeko ambe waciriwe urubanza rwo kumanikwa ku musaraba baragikora ari igiti kandi bakora mu biti biremereye cyane baragikora ari igiti bakagiteranya n'imisumari hama amategeko yawo ngenderwako wategerezwa kuwiremeka wenyine bagiye kubamba wategerezwa kuwiremeka mbo imisumani baza gukubita mu mubiri wawe bayishira mu gafuko ukagenda wayihagaze mu mugongo canke mu bitugu gutya inyundo baza gukoresha wategerezwa kugenda ari wowe uyifitiye gutya ayo no amategeko y'iki mbo bashitsaho bakubamba rero wahita ukijyamika hasi hanyuma wowe nyene ugacugaramako amaboko ugashira hajya ukundi ijya hama amaguru ugashira ku giti akazi kabo batora muri yasaho waje wikurira imisumari bagaca bakuramo umusumani mu kuboko kumwe bagakubita mu kundi bagakubita mu maguru bagakubita uri kurashinyanga hama bakegura bakamanika ngayo mategeko y'iki y'umusaraba ese mwumva igikorwa Yesu yakoze twokigereranya n'iki wa muntu udakizwa ngo umusaraba kubera ubushobozi bw'Imana ufise ingorane zimwe zidasanzwe no kuvuga umusaraba ni ikintu gihambaye cyane rwose kuba rero cyaradukuye mu mwiza kikadukura mu rupfu kikadukura mu bushobozi bw'icyaha
uyu munsi kikaduha kumenya Yesu iyo mana yacu tuyikomera amashi twese. Yego reka rero tugende tuje mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Nukuvuga ngomba kuvuga ku kintu cyitwa abanyamahanga. Koroneliyo hari abari bimzidirimbo ya Koroneliyo. Koroneliyo yari umunyamahanga, yari umusoda, yari afise ipeta y'ubukapitene, yari arongoye abasoda 100, ariko ngo akabana umuntu yubaha iki? Imana. Mugabo naho yubaha Imana yaratinye icyaha agasenga, mugabo Yesu ntiyaramuzi. Hama rero Petero ngo yarasembereye hariya mu kiriya gihugu. Reka tuhasome kubure ntituvuge ibitari byo. Ibyakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa. Ibyo Petero yeretswe, dusoma igice cy'icumi umurongo w'icenda. Ibyo Petero yeretswe bukeye bwaho bakigenda bari hafi gushika mu gisagara, Petero yurira hejuru ku nzu gusenga. Hari nk'isaha 6, yumva arashonje agomba kurya. Bakibirondera amera nk'urota, abona ijuru ryugurutse, maze hamanuka ikintu kimeze nk'uruhuzu runiniya rufashwe ku mitwe 4 kija hasi. Hari mu bwoko bwose bw'ibigenza, amaguru 4 n'ibikwega inda hasi byo ku isi n'ibiguruka byo mu kirere. Haza ijwi riramubarira riti, va hasi Petero ubage ujye. Petero atoyaye mwami, kuko ntigeze ndya ikizira cyangwa igihumanya. Iryo jwi risubira kuza ubugira kabiri, riramubarira riti, by'Imana yahumanuye reka kubyita ibizira. Biba bityo gatatu, icyo kintu gica gisubizwa mu ijuru, Imana ihabwa icyubahiro. Aha hajya Imana ivugira mu mugani. Koroneli yamaze gusenga, umumarayika aramwiyereka isaha 9, ari mu rusengero ariko arasenga. Aramubwira ati, Koroneli, ugusenga kwawe kumviswe mu ijuru, n'ubuntu ugira byaduze bibicibutso imbere y'Imana. Ndakwerekeye, tuma abantu baje Yopa ku muhazi w'insato, babwire uwitwa Simoni Petero, azokubwira byose. Imana idufashe cyane. Koroneliyo yari umunyamahanga, si umwisirayeli habanamba, yari umunyamahanga. Petero nawe bantu bari hafi gushika, yurira hejuru gusenga ku nzu yo hejuru. Yumva ariko arashonje, aracitse intege, ariko haza akantu kagahwi, nkuko nawe kagashobora kukuza ko ugahishurirwa ibintu, siko gahera. Yego. Hama Petero acahishurwa ari icyo gihuzu kimanuka, cyuzuye ibikoko by'uburyo bwose, ibikwega inda hasi, ibigenza amaguru 4, ibiguruka byose by'ubwoko bwose. Ijwi riraza aramubwira ati, Petero bagujye. Petero ati, kirazira, jewe ndi umuyuda, narakebwe, singira izira kirazira. Yesu ati, reka gufata ibyo nahumana, ubyite ibihumana. Yari kahishurirwa iki? Yari kahishurirwa twebwe abanyamahanga. Nukuvuga twebwe twari mwashijya gihuzu, cyari kimanutse kivahe mu ijuru. Mbere nka twebwe abanyafrika novuga ko twari mu bikwega inda hasi. Mu bikwega inda hasi. Abanyafrika ajya twari kure y'Imana. Abanyaburaya bajya bose n'abanyamahanga. Shiti kajyagaho kamwe ka Isirayeli. Ako gusa niko wari waramenyanye n'Imana. Kuko uko byagenze Bibiliya murazifise, murabikurikirana mukabibona. Isirayeli yonyene niyo yari izinanye n'Imana. Abo bonyene gusa. Ariko abasigaye bose barabo gupfa rubi umusaraba rero.
umusaraba ni ukuvuga mu ijuru hamaze kubyuka intambara. Mu ijuru hamaze kubyuka intambara, Satani agomba gufata kudeta Imana kugira ngo intebe Imana yicaye ko Satani abariho yicaye. Murabona ko Imana imaze kurema byose yaraje ibiha Adamu ati ngibyo ubyita amazina kandi ndabiguhaye byose ubigabe ubiganze. Satani ishapurira byuka. Kandi nagira ndababwire, Satani yari umumarayika atwara umuco. Mugabo yishwe n'iki? Yishwe nuko ashatse kungana n'Imana, hanyuma rero acabyura intambara n'abamarayika bamushigikiye, ariko araneshwa acakororerwa ikuzimu. Mugabo amanukanye iki? Ishavu. Ndamanutse, ndatsinzwe, ndamanutse. Mugabo ujya muntu waremwe ndagiye tugire duhigura. None ubu siko birigaye. Uyu munsi umuntu na Satani ntibahigura none. Murabona yirwa yica ikareba. Intambara hirya no ese baza ngo ziva kuki? Ntiziva kuri we. Ibi bigwanisho byose mubona byarohonya ninde? Siwe. Imana itabara cyane. Satani yamaze kumanurwa. Nagira ndababwira, ntubona nk'ibyo byuma byose ibyo hajya nuko dusenga Imana ati Mana uhumanure ibi bikoresho igukorera. Ibyo byose byamanukanye nande na Satani, kuko Satani yari umukontagite mu ijuru. Niwe yari umukontagite, niwe yategura indirimbo, niwe yateguza indirimbo, aririmba ijwi rimwe ryagamwa amajwi 11 mu ijuru. Ni ukuvuga ibyo yakoresha byose, ibyo byuma byose mubona byose yacishamanukana ati n'ibyo wakoresha byose nkuri imbere acaramuka. Aho rero bihumanurwa n'iki? Nuko bisengerwa Imana igahumanura, hama bigakorera Imana. Hama rero Satani amaze kumanuka ati ngiye guhigura n'ujya muntu waremwe. Bijya nije wari kubiha nkabigaba, none umuhaye ibyo waremye byose, umuhaye n'itongo rya Edeni, ndamanutse guhigura. Murabona reka ruhigure ko amaze kumusanga mu itongo rya Edeni, agasanga wa mugore Eva, akamubaza ati nibyo kuri Imana yarababwiye ko mutazojya kuri ibyo biti? Eva ati ibiti turemererwa kubijya ko, mugabo igiti kimenyekanisha ikibi n'icyiza yarakitubujije, umunsi twakiriye ko tudopfa. Satani ngo haba n'intete. Turi ku ijambo ry'iki? Umusaraba. Umusaraba. Umusaraba, uwo musaraba yemwe wakoze igikorwa gikomeye. Aha rero Petero amaze guhishurirwa iki gihuzu, aca yumva baba Koroneli yatumye bararamukije. Mpwemu yaraca aramubwira ati manuka, abo bantu nibo bariko bararondera. Ati muce mujana atakindi urinze kugirene kubaza, kugira ngo n'abanyamahanga nabo bagirente bashikirwe. Uyu munsi rero twarashikiriwe, Imana ihabwa icubahiro. Petero aca agenda, kuko abayuda bari Yerusalemu bariko baramanyagura imitsima, bariko barajya ukuri kwanye bavuga ati ndagushima Yesu. Bari bazi ko ijuru ari rwabo bonyene, atawundi muntu azorinuka. Bari bazi ko ingabire ya Mpwemu Yera ari iwabo, atawundi muntu yemerewe kuyakira. Acarajana nabo ashika no kwa Koroneli. Koroneli aramwakira ati ndagushimiye kuza. Ati jewe ndiko ndasenga, umumarayika yaniyeretse ambwira ukunuku, ati none ndagushimiye ko yobose ugashika, none turaguteza ugutwi gira icyo tubwira. Petero acarumigwa yewe gaye, arumigwa. Reka turebe uko yavuze. Petero avuga ubutumwa kwa Koroneliyo bahabwa Mpwemu Yera. Aho muri icyo gice cy'icumi umurongo wa 34, Petero yanzika kuvuga ati nukuri niyo nkimenya yuko Imana itarobanura abantu ku butoni,
ariko mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo kugororoka biramwemera. Ijambo Imana yatumye mu Bisirayeli ivugisha Yesu Kristo ubutumwa bwiza bw'amahoro, niwe mwami wa bose. Iryo jambo mwebwe murarizi, ryamamaye i Yudaya hose, ritanguriye i Galilaya hanyuma y'umubatizo uwo Yohana yigishije, rivuga ibya Yesu umunyanazareti, ingene Imana yamusutseko mpwemu yera n'ubushobozi, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo bose wa mugwanizi atwaza amanyama. Kuko Imana yari kumwe nawe, natwe turi byabona byo gushingira intahe ibyo yakoze byose mu gihugu c'abayuda bo ni Yerusalemu. Umwe bishe bamumanitse ku giti, uyo Imana iramuzura ku munsi ugira gatatu, imuha guserurwa ahibonekeza, si imbere y'abantu bose ariko imbere y'ibyarona byatoranijwe n'Imana. Ibyo bitarabaho ni twebwe abasangira nawe tujya kandi tunywa. Amaze kuzuka mu bapfuye, atugera kumenyesha abantu no gushinga intahe ko ari we Imana yashinze kuba umucamateka w'abariho n'abapfuye. Abavugishwa n'Imana bose bamushingira intahe, bavuga yuko umwizera wese azoharirwa ibyaha kubw'izina ryiwe. Imana idufashe cyane. Petero akivuga ayo majambo, akiheza kuvuga ayo majambo, mpwemu yera cyagireye acaramanuka ku banyamahanga, abantu ataco bari biteze, acaramanuka abari mu iyo nzu bose batangira kuvugishwa mu ndimi zitamenyekana. Petero ati karaba, ati nagira ati ni twebwe twenyene gusa bizohererako, ati none no mu banyamahanga nabo mpwemu yararashitseyo. Atarashitseyo, ati Imana ntirobanura ku butoni, kuko mu mahanga yose ukora ibyo igomba agakora ibyo kugororoka Imana iramwemera. None no kwima ndi, mbega ndiki notangira mpwemu yera kugira ngo ntaze kubizera Yesu? Nobimiki noreka kubabatiza kubera bacarasibirayo, arababatiza bahabwa ubwo bushobozi bwa mpwemu yera. Kubera iki? Kubera umusaraba. Urumva rero umusaraba niwe wakoze ibi byose, kuko hajya Yesu mu kubana, hajya ubona hose birafise insiguro yabyo, hajya ubona yamanitse amaboko, hajya birafise insiguro yabyo, hajya umutwe wareba hejuru birafise insiguro yabyo, hajya amaguru wabona asonya amaguru bagateramo imisumari birafise insiguro yabyo, kuko byose birafise icyo byashaka gukora. Ni ukuvuga mu gusanga amaboko ku musaraba, ni ukuvuga ariko arikoraniriza ko abari mu burasirazuba, abari mu burengerazuba bose abegeranyirize hamwe. Natwe turimwo, ndabeshega yewe, natwe turimwo, abari mu burasirazuba, abari mu burengerazuba, mwese ngo nimuze muri cyo. Ajya amaguru nayo yareba hasi, ni ukuvuga hariho abari barapfuye bapfa ari abagororotsi, guhera kuri Mose, ba Yeremiya, ba Yesaya, bose bari kuzimu. Ni ukuvuga ikuzimu, imfunguzo z'ikuzimu zari zifiswe na Satani, niwe yari azifise. Bigaragare ko rero n'ibiri kuzimu biragize biracuye. Aho hejuru ujya mutwe wiwe wareba hejuru, hamwe Satani yageze ikirenge hose ariko aragwana mu ijuru. Rya tongo rya Edeni Satani yasangamo Eva na Adamu, akabacuza bagakora icyaha cyo kujya kuri cya cyamuhoraho yababujije. Byasabwe naho ngo hahumanuke hose, ibiri hasi bihumanurwe, abari mu burasirazuba bahumanurwe, abari mu burengero bahumanurwe, bose babihanga rimwe. Imana ihabwa icumi. Hama rero ujya mugore Mariya Magadalena
nagira ndababwiye abapfasoni mu ijuru ugenda abona ko ari bazogira umutigiri nyamwinshi gusumba abagabo. Yemwe ndabeshya. Reka dusome iby'uwo mupfasoni Mariya Magadalena. Dusome mu butumwa bwa Yohana igabane cya 19. Igabane cya 19. Yesu yiyereka Mariya Magadalena. 19 umurongo wa 11. Mariya yari ahagaze kumva arira. Akiriko ararira arunama arunguruka mu mva, abona abamarayika babiri bambaye impuzu zera bicaye, umwe ku mutwe uwundi mu mirambizo y'ahari ikiziga ca Yesu cari kiryamye. Baramubaza bati, mbega nyina wanje urizwa n'iki? Nawe ati, nuko bakuyeho umwami wanje, nanjye nkaba ntazi aho bamushize. Avuze ibyo arakebuka abona Yesu ahagaze, ariko ntiyamumenya ko ari Yesu. Yesu aramubaza ati, mbega nyina wanje urizwa n'iki? Urondera nde? Nawe yiyumvira ko ari umurimyi waho. Aramubwira ati, mugenzi, namba ari wewe wamukuye hano, ndangira aho wamushize ndamukure. Yesu aramuhamagara ati, Mariya. Nawe arahindukira amwitaba mu Giheburayo ati, Rabuni. Rabuni risigurwa ngo mwigisha. Imana ishimwe cyane. Hama twigize ku murongo wa 14. Yesu aramubwira ati, ntunkoreko kuko ntaraduka kwa data, ariko genda kwa bene data ubabarire utagira duke kwa se ari we so, uti ku Mana yiwe ariyo Mana yanyu. Imana ishimwe cyane. Aha rero nariko mvuga ku kintu cyitwa abapfasoni natwebwe abagabo. No mu makorari menshi usanga abapfasoni aribo bakegaye, aribo bake. None nuko abagabo batariho mu isi? Aha Yesu amaze kuzuka, uwa mbere na mbere yatangiye gushika kumva ari karari, mbega n'umugabo. Ngiyo ngorane dufise. Ariko Imana ishimwe cyane, uyu Mariya hari ikintu Yesu yari yaramukoreye. Nuze Yesu akagukiza, nyabona ntuze wibagire ko yagukijije. Nukuvuga uyu Mariya ni wa wundi dusoma ngahanye muri iki gitabo cya Yohana, abafarisayo n'abanyabwenge b'ibyanditswe bamuvundurukiye ko basanga ariko arasanga. Baca baramufata bamuzana imbere ya Yesu. Bamushikanye imbere ya Yesu baravuga bati, mwigisha, ati uyu mugore twamuturumbukiye ko ariko arasamba. Ati kandi mu byagezwe bya Mose bene uyu nukumwicisha iki? Amabuye. Ngo bakomeza baramubazagiza. Yesu ngo acarunama yandikisha urutoki hasi. Bayumvise bakomeje bamubazagiza ngo arunamuka. Muri mwebwe utagira icyaha namubanzire. Umwe wese atangira kwimenya uko ati, data karuti yamara nanjye iki kiramfata, iki kikamfata, iki kikamfata. Bose ngo basohoka isorosoro guhera kukuze kugeza ku muto, basohoka umwe wa mugore asigara ngaha. Yesu yunamutse asanga aho wa mugore ati, mbega wa mugore, abakurega bari he? Ntabo mbona bagiye. None abagucira urubanza ni bande? Ndabizi nanjye nta rubanza ndagucira. Timugabo genda ntudusubire kugire gukora icyaha. Abamukijije abari kumwicisha iki? Amabuye.
uyu Mariya Yesu yinjiye mu kwa Simoni ari karajya amusangaho Pasika ngo yari isigaje iminsi mikeya kugira ngo ibe, atangira kuririra ku birenge bya Yesu abihanaguza umushatsi wiwe amusigana amavuta atamira. Yuda ati yeye amavuta kugwa amafaranga menshi, tinone yari kugurishwa hama ayo mafaranga tukayahabora, mugabo atarabora babaye. Yesu ati mureke, hari igihugu ari karankorera ubutabazi, Imana idufashe. Urumva n'icyo cyatuma amukunda, nukuvuga Mariya Magadalena ntiyava inyuma ya Yesu kuko yamukijije abagomba kumwicisha iki amaguru. Imana idufashe cyane. Yagira ndakubwire umusaraba wadukoreye ibikomeye. Umuntu uzohemukira umusaraba je nituri kumwe, uragoye kuwikorera sibyo imbeshye, ariko wadukijije byinshi. Umusaraba nagira ndakubwire wadukijije, hagira umukristo warihanye atacaca kureka imbere y'Imana, naho uri mu nzu yawe ukavuga ati Mana ngira niryamire wewe nyine ni uteramira ubugingo bwawe. Ese Imana ntibikora none? Umunsi umwe twarasanze turi kandi arabivuze ngaho twigira kwijyana, umushunza araza mwijoro, araza arakerega ndamwumva, arakerega nangisha ndashira ko ndasenga, arakerega hanyuma mugabo jewe nkaba nasinziriye, umudamu aramwumva, numva arambye ngwewe ngugu umudamu ngaho hanze hari umuntu. None uwo muntu ntatumiye ngo aze kundarira ku mbuga yanjye, ahashaka iki ngwemwe ngaho yazungurukiye ndamwumva, ngaho hanze hari umuntu. Yewe rero sinzi ukometse, yoba umuntu mbere bazonyicira hanze incasohoka, ibyo kuvuga ngo nibigeshwe incasohoka ati mpaka anyicanye na nyishe nca ntori toroshe nca ndasohoka, nsanga yahagaze gari karakereka. Ahaga wahazanywe n'iki? Neza yahagaze ari karakereka areba mu nzu gutya, ataha wahazanywe n'iki? Akavuga ibintu bikanka kumvikana, namubaza akabura icyo yishyura, akavuga ibintu nkategera icyo avuze nkabura, kandi n'iki n'umurundi mbo. Hanyuma rero ndamumurika, ndamumenya n'ubu duhuye, ariko kubera bwa bushobozi bw'iki bw'umusaraba buramumfatira neza, rema n'inkomezi yaravuze zo kubyina zirahagarara, aracika urudendevu, araburiya apfa niyaca biranka, ngo yicare biranka, ngo agire nte biranka. Mu mutima nca ndavuga ati ntahamagara igisagara kikaza bakamwica, kandi bamwishe icyaha kiba kuri inde? Kuri jewe ndabahamagaye. Ati bakamukubita bakamwica ni jewe bibaho. Tinone rero wa mugabo genda kuwagutumye wigira amahoro, mugabo ugenda uvuga ati kwa mwarimu ntihagendwa, ati nsanze hakomeye, ati kandi ntuzuhirahire kongera kuhiyumvira, ati kuga hararinzwe mu izina rya Yesu hararinzwe. Nabonye yondoba yambaye iki? Ubushambara bw'ubushireshire. Nabonye yondoba aragenda, ati genda mwaratsinzwe mu izina rya Yesu, aragenda. Kubera umusaraba ego uradufatira n'abaruzi, uradufatira n'abashuzi. Umusaraba wundi mugabo umwe yagihe nakorera ku rusengero rw'ahantu hamwe mu Mirungu, nguri parasera yiwe y'umurozi. Uwo murozi yari katwa, yari yaramaze abantu bo hama ndayiguze, duca tuyikubita mu rusengero turukura aho rwari ruri, turuzana ahantu hitwa mu Kabingo, ndarunegaho. Umunsi umwe turahuka, ngo sha ngo niwe ufashe parasera yanjye urayiguze ngo uyishyize mu rusengero, ngo utabonye icyanjye ngo uzogende ungaye. Kandi aho bose baramutinye, nange nca ndamubwira ati sha
ati we nutihana atuzohura n'igihano cy'iyo mwijuru nca ndigende. Ubundi munsi turahura tuvuye mu ikanisa mu buhoro guhagarara, twari kumwe na madamu ndahagarara ngo ubu rero nagira ndakubwira ngo kubera iparasera yanjye waguze ukubakamo urusengero ngo nakureze muri sentare yo mu kuzimu ngo niyo tuzoza kubura ko nyene ngo niyo tuzoza kuburanira nawe. Twari kumwe na madamu nange nje ndamubwira ati umve rero nkubwire ati jewe sentare yo mu kuzimu sinzojayo, nzorungika Yesu niwe muzohurirayo muburane kuko nari ku gikorwa cye. Nca ndigende. Madamu ariko uwo mugabo ngo akujane koko ngo utamukubise. None gamuvyeyi tweko dufise watugwanirira nza kugwana nasaze se twebwe turafise Yesu niwe atuneshereza byose. Ngwego ho kitugenda nta kundi ntubona n'uwo mushunzi yambwiye ngo ariko ngo agende watani igiti tumukubise. Nyawo na wamuvye wereka kumukunda gukubita wewe uzokubita ugezege atese nk'uburi namukubita bazoca bamenya ko mfise imana none. Nca rero ndamubwira y'amajambo Elisa igihe umwami w'Isirayeli yamutuma ko basore gwaze kumufata hama akabatamwe uruhuni bagaca abafata mpiri akabajana ibwami. Umwami wo mu Bisirayeli yavuze ati aba bantu nabo kwicwa kuko baje kudutera. Elisa ati kirazira abufatishije mpiri ntibicwa ahubwo bahinja n'amazi hama basubira iwabo bamenye ko mu Bisirayeli dufise iki dufise Imana. Nibyo namubwiye yaciye apfukama gusengera natsinze twatsinzwe nyine. Rero umusaraba nta na kimwe utadukorera, no kuba turiho n'umusaraba, no kuba tugenda n'umusaraba. Yeme umusaraba wa Yesu wadukoreye ibikomeye. Murumva ko twebwe twagereranywa n'ibiguruka, twagereranywa n'ibikogenda hasi, twagereranywa n'ibigenza amaguru ane, ariko kubera umusaraba turahumanurwa. Yesu aradutabara adushira mu ihanga rya Isirayeli. Hawe waruzi ko twebwe turi Abisirayeli, twebwe aha turi Isirayeli kubera kubaha Imana. None nagira ndakubwira nyaba umusaraba udukura kwica kuko utihanye ngo wemere umusaraba ukoze ukubera ibendera yo kukurongora. Nukuvuga ntaho uzoja nta yindi nzira atari umusaraba nizo kudugana igushikane mu ijuru. Imana idufashe cyane. Umusaraba rero ni ikintu kigoye cyane. Mu nsengero twaza dusengamo kera sinzi ko mwebwe mwazisengamo twaragira inzira y'umusaraba hajya amiga asohotse batashe bose batashe twaragira inzira y'umusaraba tukagenda ku bishushanyo biri hajya mu nsengero. Umusaraba ni ukwihanganira iki cyose kiza kishaka kugutesha intumbero yo kuja kwihangana ukavuga ati naho wogira gute ico nakiriye sindekura kirazira. Yesu ahaducyo umusaraba ni udukiza icyaha, ni udukiza ingwara, niyo bendera twishimikije. None igihugu kidafise ibendera bibaza ngo kiba cyarikukiye se? Twebwe twarikukiye kuko dufise ibendera y'iki y'umusaraba wa Kristo. Ni uturi imbere, ni uturongo. Nicyo gituma rero ubushobozi bw'umusaraba kubakizwa n'ubushobozi bw'Imana, ariko kuba ariko barahona n'ubupfu. Imana idufashe cyane. Rero ijambo nyamukuru ukora iby'Imana igomba kugira ngo wemerwe, kuko Petero amaze kubona ko n'abanyamahanga nabo bahawe ingabire yavuze ati niho nkibona Imana ntirobanura kuki ku butoni ukora ibyo kugororoka akayemera akayubaha iramwemera. Noneho hano ukeneye kwemerwa n'Imana naye hari n'umwe adakeneye kwemerwa n'Imana, ariko kugira ngo twemere dukora iki nuko twiyambura icyaha, kuko icyaha nicyo cyamanukanye Yesu
Satani yamanutse aje guteza icyaha mu isi, Yesu nawe amanuka aza kwica icyaha mu isi, Yesu ahagucura. Abagabo babiri baduhiganirwa, bahiganirwa wewe na jewe. Ni ukuvuga umwe arakwega uwundi agakwega, umwe arakurura uwundi agakurura. Urumva rero umuntu wese yegama hashaka, yegama hashaka. Wemereye uwo mubi uramukorera, wemereye Yesu uramukorera, kuko baraduhiganirwa ari ababiri. None rero Yesu yaranesheje, nico gituma nawe nifuza ko yokuneshereza kugira ngo uvavanure n'ikintu cyitwa iki icyaha kizokubuza kubona ubwiza bw'Imana. Yesu adufashe kandi atubwirire neza. Rero muri iyi minsi yihereye abantu benshi bariko barata umusaraba, bariko barata umusaraba. Abahora basenga bariko barabivamo, bariko bararambirwa. Umuntu akarambirwa no gusenga, umuntu akarambirwa no kurya ijambo ry'Imana, bariko bararambirwa. Urumva rero ni ibintu Satani agenda ariko arazana gahoro gahoro kuzoshika yifatire mwabo yipfuza. Ariko biragahera ko dufise Yesu, dushishikare kumwinginga atube hafi, atuneshereze kugira ngo tuzorabe ko dutahuka amahoro. Ubu turi mwigodoka yewe, turi mwigodoka, kuko ibigaragaza ko turi mwigodoka byihuta kuboneka, biraboneka, si yadushiriye ko nk'umwambaro. Ariko umuntu wese ashishikare kuca bugufi imbere y'Imana, yisuzuma umunsi ku wundi, mbega ndanogera Imana, mbega ndi mu ruhande rwayo, mbega iri mu ruhande rwanje, nta kingaya ko mu byo yageze byose. Aho rero uzoba uriko uratora inzira nyakuri. Imana idufashe kandi tugirire neza. Hanyuma rero tugomba gusenga Imana, ariko nagira ndakubwire mwene data, mw'iki gihe wiyubare, n'igihe kibi, n'igihe kigoye, n'igihe kibi, ahisi wogira ngo sindabibona uko bimeze, sindabibona uko bimeze. Nagira mvuge kuri bene data b'abagabo. Ni ukuvuga abagabo mu bantu barondera, ndazi ko ari abagabo, ariko murondere mureretse, siko gahehe. Ese nagira ndababaza, ntawarabona inkoko iyo iriko iranywa amazi, iyo isanze amazi ateretse mu kabakure cyangwa mu gasafuriya, wewe urabona iyo iriko irayanywa? Hari umunsi urabona ishirayo umutwe igacirekerayo ngo reka ninywere nta ngorane? Ikozayo umutwe ikurayo ireba hejuru, irazi ko hejuru hashobora kuvayo iki impanuka, igisiga kikayihitana, agaca kakayihitana, kandi kabihasize iki ubuzima. Natwebwe rero ntidusumbwe ubwenge n'iki n'inkoko ngo tuje mu isi ducurikayo umutwe ngo nta kazoza, kandi tuzi ko ari ibyiza, ari ibyago, byose biva he? Iyi none ko Bibiliya bivuga nta cyago gishobora gutera igisagara uhoraho atabizi. Shwi ari bibi ari ibyiza niyo. Ni ukuvuga bisaba ngo ambe uri mu by'isi uvuga ati reka ndonderere ubuzima ubibemwo, mugabo udaciucurikayo umutwe ngo ugumeyo, umenya ati mukanya isasi hejuru harashobora kuvayo impanuka nkahura n'ikibazo. Imana idufashe cyane. Kandi aho uzobugize iki? Uzobugize ubwenge. Ariko ucuritse umutwe mu isi akaba ari ugumamo, ni ukuvuga ntiwamenye ingene washikiriwe. Yesu adutabare cyane. Kandi si abagabo bonyene n'abapfasoni ni nk'uko nyene, nk'uko nyene ari mu rugendo bisaba ngo agabe, kuko n'igihe kibi, igihe cy'iherezo, n'igihe Yesu yavuze ko bitazoboneka. Nico gituma rero dukwiye kugaba kugira ngo twame turi maso, ntituje
mu by'isi ngo ariyo ducuri ku mutwe, ariko tumenye ko mu kanya isasi Yesu ashobora kuza gutwara umugeni. Imana idufashe cyane. Hanyuma rero nagira mvunira akagohe wewe muntu utaraca bugufi munsi y'umusaraba, utahuke uciye bugufi. Icyaha cyawe ukibwire Yesu, ukibwire Yesu aguharire. Umusaraba ufite ubushobozi bwose. Niyo wogwara wizeye Kristo urakira nta kabuza, kandi naho wopfupfira muri Yesu mbega n'igihombo gahembe? Oya, si igihombo. Aho rero nagira nkuvunira akago, isaha irageze ukaba wumva ati mu mutima jewe hariho ikimaniga yawe, jewe sinemewe nayo. Uze ucatu ubwira Imana rurema, niyo ubwira si umwana w'umuntu ubwira. Twebwe turi byabona byo gushingira intahe ibyo uvuze imbere y'Imana, mugabo si twe tugukiza, si twe tukuhagira, si twe tukoza, kuko twe nta maraso twapfuye, natwe twarayapfiriye. Twe gusa turi cyabona cyo gushingira intahe, hama tukagusabira Imana ikakugirira neza. Aho rero ukaba uhari wumva mu mutima ati ndafise urubanza imbere y'Imana, mbega nk'ubu nopfa noja iyo nzira ko twumvise ngo inzira y'umusaraba nizoshikana mu ijuru. Uwo musaraba uri muri jewe, narawakira. Ukaba utari muri wewe, ngwino uce bugufi imbere y'Imana, wihane, umusaraba ube mu mutima, kuko iminsi yose wihanye ni ukuvuga abantu batariha. Umuntu atariha nawe umunyabyaha, ni ukuvuga amazina yiwe ari mu gitabo cy'urubanza. Umuntu iyo yihanye izina ryiwe rica rifutwa mu gitabo cy'urubanza, rigaca rishirwa mu gitabo cy'ubugingo. Urumva rero kuzoza kurana utari butsinde, je numva ari ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye cyane rwose. Ariko iyo umaze kwiha ni ukuvuga ucutsindanishirizwa n'amaraso ya Yesu. Wewe si uzoburana, uzoshika bati uwo ndamuzi mureke yinjire. Ariko utakijijwe biragoye pe. Nicyo gituma rero tuguhaye akaga, wiyumvire neza mu mutima, mbega ubu ndanogera Yesu? Ese ndamuhimbara? Aranyemera? Ari muri jewe? Cyangwa nahaye ikibazo Satani umwirukane ave muri wewe, hamuhe Yesu ikibanza kugira ngo bari bakuganza, hama ibyawe bigende neza. Imana idufashe cyane. Tugomba gusenga Imana. Ni waba uhari uze tugufashe gusenga Imana ikugirire neza, utaha ukuhutse mu mutima, utahukana agakiza, utahukana ubushobozi bw'umusaraba, kugira ngo nawe ikizogutera cyose Yesu azakuneshereze. Imana ishimwe cyane. Tugira dusenge. Niyo nizonshikana mw'ijuru gusa, sinzobona ibirimba by'umuco, ninawusha ya nzira ya Yesu.